Krista Wimingli messaging another clay. Nutum sai korali ringapa salam sadale. So kami ngasa sir renu. Arui ina machuk ngarum kangai tuipong na kiklay jaka. 4 types of biblical giving, or 4 types of giving according to Bible. Kami wimaramli Bible na ayun mati ena tam chithai da kalewi maramli peng rumaye muchuk rumaye bereshi agsada ketada mira kala kami wi ayu kimamai ketada leidele kejuwi maramli muchuk rumaye mi kejung kana tithes, offering, thanksgiving, kala almsgiving, kejuwi maramli, pengepada pap tayon kai, mix up sagai, kejung kalaye. Tithes, recapta, tithes kejiwa, 1/10, Hebrew deliver, mahazar kejene. Kum terawi aka kejene, kum terawi aka. 10% of your income. Nana sampang takle. Akum tera ena terasal ke tera akaji. Vervawi na ikjine. Tithes kami. Jang. Shaka wili terahi vervawi na ikjine. Terawili akaji vervawi na ikjine. Hiva thanksgiving maning manay. Hiva offering maning manay. Ka vervawi share. Vervawi sharup na ikjine. Incomes. Nawi incomes katonga. Nana sambang takalay. Lansay korahi. Vervawi ina karana ikjine. Juvang ina. Tara. Nana sambang takalay katonga wi. Aina. Tara ina. Akung tara sa kwila ka. Tara akaji. Vervawi na ikjine. Tithes kajihiwa. Atama kali. Ili. Ni akana. Businessman akana. Hidada kerjaan saya. Bereshi akalage. Bereshi lage. Businessman baji. Bereshi lage. Anhange. Iwa. Kecam kecida. 10,000. Lupa ting terahi. Orphanage li macam cinge. Juvangin iba tithes memilala pai. Iwi vangva tithes kami kerana ida ana hange. Iwa thanksgiving la mami mana. Tithes la mami lui mana. Mi kang teli la mangcon lui mana. Kejuvang kala kejiba. Iwa syuruk. Tithes tada. Thanksgiving tada. Kala almsgiving. Kacam na maranau pindi kang chonwi matun sada ina 10,000 ina tiao de sambang de la chung de sambang de la iwa 10,000 hiwa maranau pindi orphanage run sada kale orphanage akali iwa mishone da ana ili hangji tai jena ina as nana sada kale ji mushunge palage ka nawi jili na pap tawi kai lei da ina hangji tai ina juvangana tithes ki thanksgiving ki kala offering hi kala almsgiving kanga jan maranau bingde kanga jon hi kila kala ji ana ina ali hangji tai atamli ava satisfied salakina pap talaga ning shai re de ilia hangi juvangena tithes offering thanksgiving hi ngatai tithes mi hokda thanksgiving offering ma mi lui mara ma chi pai mane thanksgiving mi hokda tithes ma mi lui mara ma chi pai mane tithes mi hokda thanksgiving ma mi lui mara ma chi pai mane hiwa ngatai
cái thằng cái gì cả tithe siva Old Testament we ayin akane ka chỉ tithe sai chỉ là lo himarang naga vervana mi komoli lo ma mirang naga tithe si ana design sakai ana Abraham longli Jacob longli matui laga hang chi thai laga practice hai ra ka sa ayin akanai da hangi zat khana akanai da hangi tithe ka ji hiwa mi ka chung kana Moses we ayin nei da hangi ko chi maning mane jiwi mamangli ayin mararang laga ayin mamirang laga jiwi mamangli zat pokai lo kasane zat na pokaya tithe akane kada kalai laga Abraham na awi kalai jiwi na shakawili tharaji vervali Melchizedek vervali mi da hangi Melchizedek kajiwa kaji kathana vervawi amahane Jishu Christo we amahane da hangi juwangena Genesis chapter 14 verse 20 li pa aka Abraham na kum thara akaji awi kalele jiwi in vervali tithes mi da hangi kala Genesis chapter 28 verse 22 chilila Jacob na tithes kum trawi akaji in a vervali mirror the doing a shit sai promise sai kala itom na Leviticus 27 verse 30 to 32 chili pa ka Moses li vervana tithes miloda kasoga haiji sampange heiung jang ma kehu jiwa atam liwa kehu hi atumwi kamataya ring kawai source akang sasai dange juwangena kehu athai shirai shike hok har yao kala se hi kata tha hi atumna Israel now bingna vervali tithes chikade dange tithes ka jitarang awi hon Tangkhul now bingna wa paisa mangli apaning thui ka haing vai chi maning mane jang tithes siwa hanto tabla mala jang gala yam kui thei shirai sayu vayu ari hon Tangkhul now bingna matai la kaina hok har hi kai dale khai ka da hi kai dale kala ma hi itum khamataya kharing wi source ko shang ka jawi source asa akhang sa le mal tithes mi kala sayu vayula har hok ka da la tithes mi phalong ki ji nei New Testament li khayam chitran New Testament nawa third tarikina Bible verse tithes hida da mirror da hang khai malai mane kha Old Testament li chatna ka saji Jishu we atam lila tithes hi misai ek jiwa third tarikina sampangai kala Jishu Christian la ka tomme ka dagla jaga Matthew chapter 23 verse 23 chili pa ka Jishu Christian Pharisees pingli natumna swiri han kala shomri kala sachikom katava tithes mi ka matai la ghai lukamashan shikasang kamashungji natumna mamayon maneda Pharisees pingli Jishuna
He did Matthew chapter 23 verse 22 hang khai le yi. Kala 1 Corinthians chapter 9 verse 13 jilila Apostle Paul na la. Sa kang the Paul na la. Tai chui maram li relate sa sala kan hang khai le yi. Vre we otam kang the korum shimli otam kang the ping ji. Korum shimli sam kapang ji en ring ro de hang hai de le. Like shipping Malachi chapter 3 verse 8 to 10 chili pa ko vervana vereli mangpong hayalo vereli verewi lan mangpayalo mali chalo de hang hai le ye ka tha kle ja ko na tum na ka tha da ili ngapong kle na ling ngapong kle de hang le pa ye ka vervana hang de kle pa ba na tum na tithes ma kami wi wang na tum na I wi sharuk ili miran ma kami ji ili khang pai ne de vervana Malachi chapter 3 verse 8 to 10 jili pa ka ma thala kin hang ai de le I will learn mga ponglo ili mga pailo da hangi tides makami ina natum really nga pong tale da hang tale de lei shipping tides iba mi plung la ka jiwi khang han da le tides iba mi plung re hiva vervawi lako vervana nali so mi khai akum terasa laka akum makaji vervali below the hanghai dele vervana iwine the hanghai dele at example laka sada atamak sorry example sada city lipam da kle mi akana masot na wakali lupa lak aka jipung laga lupa laka kaji ina nali chipung mi haidale lupa 90,000 hi na shijing bailo na kwilo ko ting taraji lupa ting taraji iwi shim repairing sami holo de ju home se ji ba sam ka phang pa ji na lak ak ji ko tong ting tra ji la ik sak le de kui house se ji ba shi jing house se ji ba ju ho ka mi ba mu pu pa ji ki phaning ro to ji ne ji na ngai chai vervan na li so mi de khle nali lupa ting ting kala shimla luila za gawai mang gawai la nali so mi de khle business salaga government ot sampang saklaga company li ot salaga lui valaga kala lei long laga nali sampang sakta khle ji vervana to kum terasa laga akuma kaji iwi ko shakawili teraji iwi ko bang terawili akaji iwi ko da vervana nali mida klene so mida klene jilina na ai hi ati isaktale nauda mi naura nauda sam ka phang atam li nauda chung mai da sam ka phang atam li mi naura ji haya ka vervana nali na ili ring power la jine vervana hang da klei baba bang vervawi ka thara bible li hang da klei baba Leviticus chapter 27 verse 30 to
32 li hangdakle. Malachi chapter 3 verse 8 to 10 chili hangdakle baba. Inanali chakka somi haire ka kumtra akaji kumtra salaka akaji ili otom kangata ili sheba sada klai pingli kala iwi korom shim li khira laga iwi wang chikalo ili milo hi nawi maning manai da ravana pong share ina ni mi kai ne na ina tights me mitwa ka ravali yum da klai ne ravali ngapong da klai ne ravali lan li da klai ne ji itum mama lai haya se lai shopping ina ukuli ravali otram ma thada lai laka kachi ga tha mi akana ili hange iwa paisa ku chung chung sambange cover vana ili malai shi manai da hangte ka thau gala ka ji baba iwa paisa iwi income ku chung chung sambange ka ina shimsara da kari lora da plan sa da lai laka kari mulorong daga shimsa na naili ishi bavu operation sa laga ina umayar accident shock laga kala ili ka zara laga acha kumla achi kumla ihi da iwi business ko tong flop ta haire da an hange you business da shaka progress success sai laga da chi ga hai ngwai da hange okay ina aling hane na tights matha da mila na tights mila da ina ali hange ai chi chang chi ba i tights mami mane i church la wa ga ka manga wa mane i business hina i sunday li church ka masam phang mane kala iwa ina kari lok highway thili shimsa highway thili ila vervawi otong mathura machon na kro gji iwi decision le i ning thar lak ina hangrai da ana ili hange jiwange na ina ali hange uja nga chiling wi haire nana aksida malai la thara mangsam bangla lupa gji pervali tights mi yanglo pervana muso minikla yanglo jo da ina hange tights kami hiwa pervana so mi kwai tights kami maning mane ka pervana sami kahai mi kahai ji ningbishi kami ne tights hiwa so kami sambang kwai tights kami maning lakmako legi shopping tights hiwa nana sambang tak leji lupa phanga sambang tak leji makai thara sambang tak leji aka tinga sambang tak leji shaka ning shair ko vervanu kami ne vervawi na sam ka phangnai ta ning gashi kami ne pap matang wi haya sai legi shopping tights kami hiwa new testament liva hanglak sei jaga trawili aka shaka wili aka machili mane nana kya kami shoprakla kujichili ko shanne count ka sane shaka wili nana 50 mi hai salala ka kai malai mane pervana matai mi da somi re lagi shopping thaka offering hina kila jaga offering hiva free will offering kalemena
Nui 90 tai ka hai chui ena nana ningashi kalemena kami nana tithes mi shokai laka chui ka tai ji ena chui ena right mashap mana vervali ningshi eta kokrum vervali masot kami akaya ka sada vervali kami ne da hangi juwangena kachi ka thana scholars pinga kachi ka tha scholars pinga hangi church le worship kwilaga offering shaira takle nana lupa shiki ana chikat takle lupa tara shaka tinka chikat takle ji. It's a part of worship. Kokrum akaya kanai ta hange lupa akamangla shiki mangla thara mangla shaka mangla offering sang ta khlai jiba na kokrum chili part khuida lai gi jine tithes offering jiba kami chi thrang rimpala kaina miki gi jine niang tong la kaina miki gi jine leadership being offering jiba tandi nampui ot malai mane hiva mi ngai ra reo mi ki ki chinai ta hangai arigon offering jai ko offering box hai ka milang vai arigon ogtiwi science and technology wi roi ga sang manga ina online ina zoom ina meeting ka sa atamli meeting sa samamang talil ka offering wi sia ka sa atam offering kami atam vai juwangena shimkona family na se ha sa laga offering box li offering sangni laga sang kami hila tanja kacha agane privilege agane. First Chronicles chapter 29 jili pa aga David na shim kasali kala korum shimli of offering mi dahangai jiva tithes mi hailaka David wi kale lanchi ena offering ji kamine the scholar kaji thana hangai. 2 Corinthians chapter 9 verse 16 to 14 jili pa aga kachichawi kapaning athishu da miki kchinei tandi wi ot malai manai kacha mingai reo kami jili varena leishi da hangate jang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 14 jili pa aga kami hiwa tandi malai manai kipana ka tandi sal ka mami mare ko pastor na preacher na kami wi offering wi maramli lecture ka sa atam chitra na ina ngana khil ka inspire sa dalai ka mi ngai reo mi lu jine mi ngai reo kami pingli pervana leshi jine hiwa offering we Bible text nei da hangi New Testament liva jang Deuteronomy chapter 16 verse 16 to 17 jili prohui mangali kamasai ena mafa pai mara ka anasomi ka hai athishu da vajikatra da hangai dale lagi shopping kiwi wanglo jaka John 3:16 jili Jishu proho vervana ogtuli leishina khai wang anu awi na ho na tonchi mia now jili shikasanga mi kjiva mathila makshiman karing sampang ro jidai jitakam aina vervana ithumli mi ngai ro reo awi na ho na ton akapang kje now jili ithumli mi jikat mi jidata itum la Jishu Krista wi tika shura akasada Rvali mi ngai reo kachikati itum wi
what ne gine offering gji hiba amount mangwa mane hia ka saplung ra gji mangwa mane ka offering hiba no ka phaning atishuda nana mi khangai ji mi ki gji ne okay ta ka Thanksgiving hi offering ena tithe sui ena na dai lui la gji question na vai Thanksgiving hi ba Old Testament liva first fruit tala hange first fruit mathai kare chang mathai kare athai mathai kare ta hili shi jing tak lai baba Old Testament li shi jing tak lai oti li shi jing tak lai baba pa mai kap kaja athai arai achuk kabai sayur Vayur kala shikai bervali kacikat cili kahang dahange offering hiba Old Testament liva jingkum akali akashida sai mahat atamli thai shirai kui kashai coming atamli Thanksgiving Day the Old Testament li muyon sai ariwon itumi context na hang sai jaka ina ngunui leka ishavana ili hang ji ma hatra da ma hat khare simik sho ji thang ji ishava ini ma wa hat leka na pol leka ishavana hang ji nana phung shap phung khilo khare sampang khare ma hat leka sampang khare ishava ini na phung shap Ishawa ma punga tingkani pungshape ila nganui laka ting aka punglaka ji ma hat laka ma va hat kare ji inina ting kutumhi Ishawa na tingkani ina ting aka da ting kutumhi ini ui pungshap church wi pokreli ma shimli ini hi tithes umishone ina chi arila mama lai mane ishawali paning unga le shinai ishawana ili tithes kami offering kami hi ili tamchi thai church fakau ra jaka itum unil kaba coins janti lupa sahi chatna lage lupa makai shiki khani ili samishone arila ina mama lai lak mane arila shungta ina practice sadale jang Thanksgiving kjihiba kala kami kjihiba ina ishawu ina tamkui lako kama thairano yam kuiwi hunting hanra hanthwa thap shikai ishavana churchly chikachone ishiva hunting hangra muvat mane shike muvat mane pervana somi lakho ina chi shan kui chaw lake like shopping jina Thanksgiving kjihiva Bible li pa aka otpam kathar sam kapang chithran Rivali ningshi kami itumui ot success kasa tamtrang Rivali ningshi kami jang jili khangne ningshi kami gjihiba example sada otpam kathar sam kapang now kathar pharakwilka now sam kapang atamle shimkuna Rivali ningshi kami exam pass kasa tamle ot mathui kasang kala any achievement ot manga ko kui atamli Rivali ningshi kami jili kahane Old Testament liver first fruit mathai kare shai kare kjihiba mathamai kap kaja shikai kala atumba
อาเทอะไรฮันทิงฮันราก็ละอาตุมาฮอนี่จิกะคุยเรื่องกระทาละจิกะเดย์ดานี่อาเทเรื่องกระทากีหูกระทาฮีกระทาตาฮีมีเด Exodus chapter 23 verse 19 Exodus chapter 34 verse 19ก็ละ Leviticus chapter 2 14 Leviticus chapter 23 verse 20 จิลิปากะอิสราเอลนาบิงะอาจารย์ก็ Thanksgiving ชิเกย์ฮันทอทับก็ละอาตุมนะ success ก็สาวิริงกับป้านิ่งก็ชิซาดขมีวิมรัมลีมาทลาเกนะกับปีไฮเดเลย New Testament ลีวะ first fruit ใช่ก็เร่มาเทก็เร่จีบะวเรชินเอาปีวเรวาลิชิกสังปิงดีจันจำสาย James chapter 1 verse 18 จิลีวเรชินเอาปิงอิทุมฮิวะใช่ก็เร่มาเทก็เร่first fruit ในเดหางคิวฟังก็เลยจากอีทุ่งว่ามีคำเอาอีมาใช้เลยป้าไม่กับก็จะเธอไม่กับก็จะมาท่าไม่กับก็จะมีอยู่ในเดหางก็ละวริชีอักษร Almsgiving ขังจันมาร้านเอากระจามเอาปิงดิขังจวนฮีละวริชีเอาปิงวิคำตายอากันในเดหางวริลีขมีท่าเดวริชินเอาอักษรขังจันมากทุกปิงลีขังจวนฮีละคำตายอากันมีลีขังจวนกจีฮีก็ชับไอ้นั่นตั้งแต่มีลีมาไทยขังสักนับพามาเดหางซ้ำกับพังป้านะนิ่งหักลักไอ้น่ะยาวิลีนิ่งก็ชีพงก็โชคลีก็กายมาเลยมันข้อก็จีกท่านไว้ชีมาเราอ่ะข้อเอาวิ dignity เอาวิ identity ยังขมีนักขมีฮีพายก็จีเน่ Matthew chapter 6 1 to 4จิลีฮิดาตกปีไฮเดเลยนั่นมีลีขมีทารานมีน่ะโซไวรโนเดมันมีอาลูจีเดจังมีวิมาสอดขวายมีวิมาสอดคุยขวายมีน่ะมาสอดมีขวายมีวิมงาลีไม่ขยาวคุยขวายมีลีมังจวนโลจีขังจันพิงดิมังจวนโลจีเขาก็จีกท่านะนั่นมีเอกจีไว้ชีเขาเลยจ้าก็จี identity จีงับลงจีเลยก็ละ Acts chapter 10 verse 1จิลีปากะอิตาลีวิชิกสังมีอากะCornelius เดมีลีขังจันพิงลีมาร้านเอาพิงลีกระจามพิงลีมาจวนไทยลักใครวริชินาอากะเลยสายจีอันนั้นจวนตะกเลยจีมีลีมาไทยสักมันในเดหางทั้งก็กระจิงเราเนี่ยตาลกะCornelius ลีนั่นน่ะขังจันพิงลีมาจวนตะกเลยจีบริวารน่ะชามีไฮเร่บริวารน่ะเทมีไฮเร่บริวารน่ะสอมีเร่ดตาหางจีขังจวนกจีฮิบะจีไทย Luke chapter 3 verse 11จิลีฮิตาดกปีไฮเดเลยนั่นน่ะพอนคณีเลยอะค่ะอักขละมักเลยป้าจิลีอักขมีฮาโลจีได้จิตาก็ไม่น่ะก็ชักกะจานั่นน่ะก็ชักกะจาทั้งก็จิตาก็ชักกะจาสัมพันธ์เลยอะค่ะมักเลยบิงลีมาจวนโลจีก็ชักกะจาละจีบะเมRomans chapter 12 verse 8จิลีมีลีขังจวนทารานมาทานตุบไอ้น่ะมาจวนโลจีได้ทันทีไอ้น่ะมึงจวนโลจีจังนั่นนี่ยังอุกลุงมาตัวนักก็มาขังจวนน่ะพามาอยู่จีได้ก็มีลีมาจวนไงมาจวนได้จ้ะก็มาจวนไงเร็วอุกลุงยิงตรงเดมาจวนโลวร์วานั่นลีมาจวนมีเลยก็แล้ววร์วานั่นลีว่ามาจวนมีก็ให้เนี่ยจีได้วร์วานั่นลีว่ามาจวนมีก็ให้เนี่ยจีวังให้เนี่ยมันก็ทุบปิงลีละมาจวนมีพลงเร่ก็จีเนี่ย
Deuteronomy chapter 15 verse 10 to 11 chili mi li khang chuan tharan ngu chuan ngai riau mi lo ka cham khangai va le shon rei chi de Old Testament liva o ka thui mang chang dang la ka ena tang tha ka cham nau ma ka thuk ping ji va le shon rei je chu wang ena ka cham ma ka thuk ping de khang chuan chi tharan ngu chuan ngai riau mi ngai riau mi lo je Proverbs 19 verse 17 li ka cham ma li lu ma shan kamichi pro holy ka chu shit tat lai chi de interesting salak high Bible verse Proverbs chapter 19 verse 17 ka cham ma ping li khang chuan chi pro holy ka chi shit ni je Proverbs 22 verse 9 li la mi li khang chuan ping li so mi ra da ka pi hai da le Proverbs 14 verse 21 lila hita da hangai da le khong nai nau li ning ka chai hi more ka phungana ka cham li le gi hi ring ka phana da hangai da le Proverbs 14 verse 31 lila ka cham li ka chipati vervali zai ka ruina da hang da le ka mi li lu ka ma shan chi ali khaya ka shina chi da le de chu wang ena Proverbs chapter 14 verse 31 ni hang hai chi ta da ka cham nau ma ra nau ma ka thuk ping li ka chipati vervali ka chipade na ma rai cha ye ka chi nei Proverbs 21 verse 13 li ka cham ma ping wi ring khanga li mangana ka sang mi chi li ana ring khanga chi thran ali la ma shami ma ra chi de hang tak le ba ma ra nau ka cham nau ma ka thuk ping na chot la ge na ringa da kle atam chi thran itom na ma shami thu aka ma yang sang mi thu aka ngarai ka cha la ilila vervana sampang sakre ka jine ina hili ka cham nau ma ra nau ping li khang chon lo da hang hau ka da ka cham nau ma ka thuk ma ra nau ping li advantage ka mi maning mane ka ina hang khangai ba maram chala kaina o ga thui apam sau ka da ma ka thuk o pai ma lai phalong ka ji nga va phalong e ji ga thali khang ne phasa ma thala kaina yang pang shop nei la kaina koi nga tok lai la kaina chang shi ai da ot ma sangai la ka cham cha ka vai mang ka vai ma khlei mi ji li khang mani mare Bible na third cha rik kaina hangai de le 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 ji li ot ma ka sa mi ji kala ot ma sa ka ngai mi ji pha ka sa la ma pha za ra no de pol na hangai de le de hang dak le ba ot ma ka sa mi ji li vervana la ning ka chai vervana la mama ya ma nei ga ji ne ot sa la ka pha za ga vai ngalam phai la ka cha cha na sa ga thai ji sa la ka ring ga vai vervana I thum li ning mi khai ne ji pam khai ne ot sa la ka ring lo do vervana I thum li so mi khai ne le ga sha ping vrashina wa ga sa da Bible na I thum li khami wi apong li apong ma ti na chi chi la ga hang chi thai khai tithes kare sa da tithes mi plum re hi va vervau shuruk ne vervau yer ne tithes ma mi thu aka I thum vervali ngopong da kare ne offering hi ba kokrom wi akaya kane offering hi la mi plum re Thanksgiving hi la vervana I thum li so mi hau ga da I thum vervali ning ka shi mi thai plum ki ga jine mi plum ki ga jine kala khamatiali Almsgiving ka cham ra nau ping li khang chon vervana I thum li va ma chon mi ka hai ne
Juwang itu ring kapa ne. Juwang itu ring kapa. So kami ji. Magatuk pingli ngayer mi kawai, ngajon mi kawai, bervan itu li. Ogutu apam li. Kajibam na ikaji mamalai hai ki ikaji ne. Kami ikaji hiwa. Kipa lika tandi maning mane. Kami ikaji hiwa. Itum kalatana. Itum uklung wena shock laga. Mi ngai reo. Bervali la. Mi kamoli la. Mi ki ikaji ne. Manda kui kaya na tum sai koroli. Bervana somi reno. Amen.